Kwenye meeting mfethu shoot la sikule meeting njengoba kuzophuma iPhone 17 bafuna ukufaka wonke ama language yabo bafuna ukuthi uSiri ebe khona mfethu eyipantsula and izosetshenziswa ivoice yami uSiri eyipantsula mina okufakela athi hayi mfethu etime ngako bra mina ungaxeka ayike ngaphandle zonke lezo inombolo imina nje mfethu ozobe kufaka kojantshi mukhethe ioption yami yabo nakhona uCaptain Siri angithi uyayibamba leyo nto futhi ubracket uSiri ukuthi ngisebenzisa ivoice ngibhokha uSiri and khona nomunye oyibhinqa khona omunye mfethu umXhosa ngisazogaxela kakhulu leyo ibhinqa nalo leyixhosa abanewinch nakhona mesifika kule meeting sesiyathola ukuthi lesayisteri eshoyo ukuthi awunayi airtime yaka Telkom isikhawutile yabo leya voice leya nethi sorry the number you have dialed does not exist njengoba ingasasho uthothi bese noma ufona mhlawumbe uthi ayisho ukuthi usalole imali mhlawumbe uthi you are left with 3 rand yakawota la seyisteri mfethu i-corruption is-serious la South Africa ngazothi bingasaholi close to 6 months yabo so nje umuntu ezoshaya lesisipani-ke bafethu mewukuthi ngikhethe i-option yami la ngigqema khona mina kodwa ngiyantshela mfethu ibhinqa linokuplaki ungayikhetha nje la option mfethu mawufuna mhlawumbe uyindakazela ngoba loya mfethu akancengi mfethu yabo ukubiza ngokuthi kwanyongo khona la kule shandisi yevoice le angithi uyatha unamali angithi uyatha usebenza wena umthetho wakho wesiphukuphuku yawa umfuna uSiri ozolodu ya back and forth nayo lo womXhosa ke mfethu bavele bamxosha cause yabo nje ngokuthi yena akathethi nenkwenkwe ayibo mfethu Siri phela sifuna ukuphoda angithethi nenkwenkwe